Ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino, ndabasuhuje rwose aho muherereye hirya no hino. Ese wari uzi ko ubu ngubu ibisabwa kugira ngo ube monetize kuri YouTube byamaze guhinduka? Buti byagenze bite rero? Nk'uko bisanzwe reka tujye kuri YouTube studio yacu turebe. Reka turebe ese bimeze bite kuri YouTube studio yacu. Kuri YouTube studio yacu tuze turebe ese ibisabwa ni ibiki kugira ngo umuntu abe monetize kuri YouTube. Kuri YouTube hasanzwe hasabwa 4,000 watch hours kugira ngo ube waba monetize. Reka turebe. N'ubundi biracyari 4,000 watch hours, ariko update zabayeho zizatangira kubahirizwa mu 2027 ku ya mbere z'ukwa kabiri. Kugira ngo byemere neza, ibi ngibi ntabwo ari scam, ni ibintu bya nyabyo byabayeho. Kugira ngo ubirebe neza, reka tuze tubaze Google twumve. Tubaze Google turebe ese nibyo koko cyangwa ni ibintu byo kubeshya, ni scam. Urabona nk'uko bimeze hano, reka mbibaze hano, reka tubibaze twumve. YouTube monetization, no YouTube, urabona nigeze kubibaza monetization update. Turebe. YouTube announced major update doubling the entry threshold for the YouTube partner program. Ngo YouTube yannounce cyangwa se yatanze itangazo update z'ingenzi ko yadaborinze, yakubye kabiri ibyari bisanzwe bisabwa kuri YouTube partner program, cyangwa se ni hamwe bimwe bijyanye no guhembwa and the premium revenue sharing eligibility, n'ibisabwa ibiri eligibility cyangwa se ibisabwa kugira ngo ube wabasha guhembwa. Effective February 2027 bizagira agaciro, bizatangira kubahirizwa ku ya mbere z'ukwa 2027. Existing creators are granted in but new applicant will face high qualification. Ngo abazapurayinga bashya nibo bazaba barebwa n'ibi bintu ku ya mbere z'ukwa 2027. Ngo long form watch hours yari 4,000 watch hours byari bikenewe mu minsi 365, 4,000 hours byaga bike, ariko ubu byahindutse 8,000. Noneho abasabu bagumye ari babandi. Ku mashoti hari hakenewe 10,000,000 za views, ariko ubu ngubu zabaye 20,000,000. Current members, creators already inside the program will not have met the new increase. Abantu bari basanzwe bari muri iyi porogaramu bo ntabwo izi mpinduka zizabageraho. Urumva ni ibisanzwe mu minsi 90, iminsi yo ntiyahindutse, ni 365 ishize, 90 ishize, byo biracyari bya bintu. Ubwo nagira ngo mbabwire ngo ahantu muri kwinjira muri content mugire vuba vuba iyi tariki itaragera kabisa, kugira ngo mutazasabwa ibintu byinshi kabisa kabisa.